amukira ngeithi haria hothe ungikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya ro ndomwe na nja wa bururi ni wa gatatu tariki ni 7 mweri ni wa kanana mwaka wa 2019 tafarira ni gikuyu gwatherukana rucini kumatha imwe ngina thaa 2 gikonde kiri haha tukiri na atongoria ataalamu ma maundu matiganite twego tukiariria maundu matiganite guku bururi-ini ro ndomwe na nja wa bururi no nduzika na Gikuyu TV no turagithie na mbere na gikunengeria kimanjika kia mbeca nigo tutigire ati thiini wa muhuko waku gukire na kindu uri ubatie gukorwo gika ni gutuma ritwa Gikuyu TV utume kuri 4045 no ria tuma maita maingi no guo ukire na kamweke kanene muno makiria ga gukorwo ukihotanira tuma maita maingi niguo onawe ukorwo ukihotanira tuheanite ciringi 10,000 20,000 20,30 na leo turakeneana 40,000 muthia ni nuthu milioni reke tumenyane na ageni aria tukina rucini rwo muthi thiini wa tafarira ya Gikuyu gwatheruka niguo tukorwo tugithie na mbere na ndereti ya rucini rwa umuthi kegugeithie ona John uri okwo muno mwana niguo mundu gwetwo ambassador we sawa koro ni njega ni murite muno ni maya kira gitumite mure niki ni mawira niguo ni kuhanga bururi nima na gukigeria gugicũthĩrĩria maria maturigicĩirie ukihoka ona mugithia thiini wa bururi maundu maria mwagikorwo mukiruta no maundu ma gugiteithia Wanjiku muno makiria ndio tumenya nei niguo mugitwire atiriri guko mukoretwo mukariunga bururi mugima ri mukoretwo mukiriunga na njira hana atia na niki mukoretwo mugika iria twirigaine guku bwana John ani kahinda na no kahinda niguo ndakwirire tukiraga rucini tugiciragia Wanjiku niguo tugacoka tukoimagara tugiciragia Wanjiku ugituka tureciria Wanjiku niguo nigetha twicirie muno horo wa maria maturigicĩirie no nyambe ngeithia mwiroreri wa Gikuyu TV na ndikimumenyithia maritwa makwa aya gukorwo ni ariganirwo ni gubatie hata ukorwo ni uthiete na ugacenjia maritwa makwa ni Martin Chege na riria njirigite guku ni ukuririkana ni ndagikwirira no turaruta wira na Sisi Kenya niguo na ni tugikorwo tukiruta wira na Septagent Association of Kenya ni undu wa kugeria kuhandu maundu maria maturigicĩirie niguo kugeria ukihandu ona giko thiini wa bururi witu nigetha bururi witu ucoke haria wagirirwo ni gukorwo ri yes tuthi hari hangi muthikiriria witu wa Gikuyu TV wa mbere ni kukugeithia muno na kuigua twina gikeno kiingi muno twita Sisi Kenya gukorwo tukinyitanira na inyuĩ o kahinda especially mathaa ma miaraho ni tuigua tukenete muno niguo muno bwana John ona tondu guku niguo tuhotaga kwaramania maundu maria maturigicĩirie kumariria na njira ndiku no hamaritwa ni Karanga ambassador niguo Martin Karanga wira witu munene ni gukorwo tugimenya maria maturigicĩirie ni mathi na njira ĩrĩa yagĩrĩire kana ni marangĩrwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire iyo no biacara itu muga kurora maria maturigicĩirie na uyu ni wira umwe wa mawira maria mukoretwo mukiruta gwa kahinda gaka guthunguka thiini wa matura matiganite muno makiria na ndaigua gweta uhoro wigie giko kuhando giko yes na ukita kana ukiugwa maundu megie giko guti mundu ukoretwo kana akienda giko that is true na ndiamenya ni giko kiriku giki muratariria kana ni maundu mariku maya megie giko uratariria mundu witwo Martin Chege bwana John ngwiciria umuthi tungirora na waria hanini no twende guthomithia ruriri kumathomithia na tukwenda guthomithia ruriri uhoro witagwo mbeca theru giko-ini tondu horo uria we wama ni atiriri niguo tukiaria uhoro wa giko ri turaria uhoro wa mbeca tukiaria uhoro wa giko turaria uhoro wa mbeca korwo no tuhote kwaririria wega uhoro wa giko ri twagirwo ni gukorwo tukiariria uhoro wa mbia tondu gutiri kindu kina mbeca ta giko niguo na korwo no tuhote kuhandu giko gitu uria kiagirire ni utonga munene muno twinaguo no haria tutari turagia na hihi kumenya kana kuguukirwo urenda kuga giko ni utonga giko ni utonga munene thina mbere kamwe no nyende hihi kwamba gukuhenda ta kidogo gwire atiriri niguo thiini wa bururi witu wa Kenya by 2030
nä kå ra project atä tå gå korwo na andå ta mirioni 50 andå mirioni 50 thä inä wa bå rå ri å witå nä å rä a tå gå korwo tå kå ranä te nä å rä a tå gå korwo tå kå rä te tondå nä tå roneka between 2019 na 2030 nä tå gå korwo tuongererekete na gä cunjä hakuhä gä a 10 gä a population ya twä na thä inä wa å nä kå ringana na å thuthuria å rä a wä kä two kana nä kä nä kå ringana na å thuthuria nä guo na rä u å menye atä rä rä bwana John angä korwo o må thenya nä guo tå ra produce 22,000 tons icio nä tani 22,000 na nä å ä tani cia gä ko urauga nä gä ko kä rä kå tondå å gä tarä ria gä ko må ndå å gwä two Martin Chege nä gå korwo na gä ko mä themba ĩtiganä te na ndiakä menya kana å ragä tarä horo gä ko gä a kä oro kana basically tå raria å horo wa gä ko gä categorizagwo ta maita ta mana å guo nä kå rä gä ko kä rä a twä taga household waste household waste nä gä ko kä rä a tå generataga thä inä wa mä ciä itå hena karati yå irwo nyå mba hetå makoro tå tigarire he irigå rä rä irwo nyå mba hetå makoro tå tigarire hena kabici yuma nyå mba nä yarutwo ngothi ya igå rå gä ko kä u gä othe nä gä ikio harä a gä ikagio nä gä ko kä rä a rauga household waste kå rä a guothe tå ikaraga nä gå koragwo na gä ko kwä na pampa kwä na sanitary towel gä ko kä u gä othe nä household no tå gä tire household twacoka twaima hau rä nä harä gä ko gä tagwo medical waste thä inä wa mathibitarä maitå rä nä kå rä gä ko kä generatagwo kuo na rä u kä u nakä o rä gä tiakauntaga 4% nene thä inä wa gä ko tå raria å horo wa kä ndå ta 2% ya gä ko gä othe rä u å ngä njumurica gä ko gä othe rä rä u no twarie å horo wa 2% ya gä ko kä u nä medical nä harä gä ko twä taga industrial kä u nä gä a kuma iganda-inä kä u nä gä a kuma iganda-inä tondå rä u nacio iganda citå rä nacio nä ira generate waste nä å korwo rokona akorwo nä kä ganda nä gä kä rä na maå iro mekuo kwä na metals ciäkuo kwä na waste ciatigara kwä na indo ciatigara kä u nakio nä industrial na rä u kä rä a kä ngä nakio nä general waste ndå rä handå rä u å ngä categorize gä ko kä u ä tondå nä gä ko rä u no nä kä a generatwo rä ngä nä må ndå å gå thiaga na njä ra nä aikirie kanyamå handå å guo nä ate karatathi nä ate kä ä yo nä general waste thä inä wa gä ko gä kä gä othe rä gä ko kä rä a gä koragwo gä kä ingä må no rä na må no må no makä ria kä rä a kiumaga thä inä wa nyå mba citå rä kä akauntaga for 70% na 70% nä organic å guo nä kuga nä gä ko kä ngä hota gå tuä ka thumu 70% yakio no kä hota gå tuä ka thumu rä u ngä kä rora kuma hau å coka woe gä ko gä kä kä ngä kä ra account for 30% rä ä mwe nä 1% ä wengä nä 2% ä wengä nä the other percentage ä ratigara hau akuä ya 27% å ngä rora gä ko kä u rä nä kä o kä rabatara kå handå rwo å rä a kä agä rä ire nä getha tå menye akorwo nä organic waste rä twagä rwo nä kå mä handwo atä akorwo nä gä ko gä kä kä a medical rä kä agä rwo nä kå handå rwo atä akorwo nä gä ko gä kä industrial kä agä rwo nä kå handå rwo atä gä ko gä kä ngä general rä twagä rwo nä gå kä handwo atä no rä u tå ngä amba kå menya gä ko kamenya gä ko kä rä a ndä ra generate rä nä gä ko kä rä kå rä u kuma hau rä no tå hote kwarä rä ria atä rä rä ikinya rä u rä ngä rä nä atä gä ko gä kä gä kå dispose atä a kana gä gå gå teithia atä a nä getha gä tuä ke å tonga na nä ndä retä kia bwana John by the time tå rarä kia program ä no rä nä tå gå korwo tå hotete kuonia mwä roreri witå atä hä ndä ä rä a rä othe wona gä ko rä tiga kå hinga maitho kana tiga kå hinga maniå rå rä tuonaga gä ko kahinga maniå rå wagä irwo nä gå korwo gä ciria meciria-inä maku atä rä rä gä ko gä kä nä å tonga gä ko gä kä nä mbeca na tondå mbeca cia gä ko rä itikoragwo cikä nunga. That is the beauty of it. Må ndå gwä two Karanga Martin kana ambassador reke tå hutå rie gä ko gä kä a må ciä gä kä kä a household waste na ndiå gä ko gä a kä oro kä raingä rania na kä raingä ra haho harä waste ici maita matatå gwä ciria bwana John gä ko kä rä a tå korwo tå kä arä rä a tå raria å horo wa mä ciä nä guo rä mwe gä thå ngå nä kä hanaga kä ratå hatå ka kidogo nä guo tondå no kä tå cokaga tå kaiga domestic waste rä u gä kä nä domestic waste tondå no twarä å horo wa household å chairman araiga no kwä gä ko kä ngä gä korwo kå u ona gä kore compound-inä bado kä u no household waste na nä tå koretwo twä na manyåmba ma thikå ici ona cioro citå cikä rä o kå rä a nyå mba koguo gä ko kä u nä gä tuä te domestic agä atuä ka household tita hau gatene å rä a wakoraga kä oro na nä mbica njå ru må no bwana John gwä ciria angä korwo he å ndå twagä rwo nä gwä ka må nene må no
ni kugeria gucenjia attitude na ngakena muno tondu atabarira yo muthi niguo tukiaririria bia theru gikoini muthungu aiga it's a paradox gukonekana maundu ta mathiete o no marenda gucoka o gukonekana ta maundu mena giko no matheru miaka ithiete na gwiciria nginya na thaa icio ngiri icagi-ini gwitu ni ukoraga twarikia gwaka nyumba na ingi mundu arakira mukuru wageria kurora haria kioro giakirwo ugakiaga tondu kioro giakitwo kuria muico na gutibatie ni kuhithukira hitho nema mundu gwitwo ambassador Kalanga kioro nema ogwa gicagi-ini ona akigitwo haria kona-ini tondu is not a priority ugakora na thirikari riria twikira tabarira imwe ringi ni iratwakira ndemu no ugakora atiriri handu makoro makimenya ati na nginya thirikari ngima niguo kuhana tari nginya ministry yothe ya bururi ire ndirana horo wa west ni ministry ya water and sanitation niguo no budget riria mutongoria wa bururi allocate kana finance minister allocate bia cia ministry ya water and sanitation and it's very unfortunate urakora gicunji kia more than 75% kiu kiratwarwo njui-ini akiratwarwo mwena wa mai tukaga bia cirathie mwena wa sanitation ugakora ona damu to ni twakai na ni twirĩtwo atĩrĩ bia ici nginya ni sanitation yehoi ugakoraga aria maraka contractor agatwakira tuoro tutatu ringi oria gathukuru karia ke hakuhi aka kioro kimwe kana igiri as part of CSR but not part of the main agenda koguo tuge atĩrĩ uhoro wa giko giki kia mucii na nikio turarĩrĩria ni very important na nikio turaiga atĩrĩ o giko giki giothe ni utonga munene muno tarau nie gwakwa ona ngeruta wira kwi muingi gwicici Kenya tugithiuruka kuria kungi rimwe ni ndimakaga tondu nie gwako kuria gokioro kunyua gokioro ni ugutwira na njire hana na njire iriku niguo na ni ndakinyukari gwakwa ri kioro Deo ri ciga nona ciruta wira wa kugucia kioro ucio niguo wira waku ona mama ngithie fellowship athia akuwe na bia nyingi no still ugaga niguo icio ni mbeca icio ni bia theru na bia nyingi muno ona ni kundu tungira andu itu mecirie ku invest ku ni ku bururi urorete ku ndi ku thi ngime urorete mwena wa sanitation tagitare mwiroreri mwire atiriri nima we akiri na those nini house waste product ayo gucihuthia na njira hana ati niguo nake riri atigete thi wa muko wake ri ukina kindu gwiciria bwana John gwicire cio wauga domestic domestic waste ri gwiciria muno tungiamba kwariria andu aria marakama nyumba tondu cio niguo na gwicirio ni starting point na akorwo hena program riu tura roll out nikuo ni program buyo turamita zero waste zero waste ni kuga atiriri angikorwo ni gwaka unit ina andu 1000 kana ina andu 500 ri ni hari maundu meri very crucial wagirirwo ni gwiciria ni kuri na kindu gitagwo waste water turari uhoro wa riri thini wa nyumba ici ciothe ri kana wakai bed sitter kana wakai 1 bedroom kana 2 bedroom kana 3 bedroom aturia aria maratura thini wa nyumba iyo ri no nginya mari flash cioro ciao niguo koguo no nginya wambiririe gwiciria atiriri angikorwo ni kuhota guthondeka unit ina andu 3000 ri ni atia ingihota gwika nigetha ngahota kwamba go treat mai maya na mai maria maroimana thini wa nyumba ici kiu ni kindu kia mbere na hau niho twaragia hindi ya twirigite John tukiuga atiriri no nginya twambiririe gwiciria horo wa kindu gitagwo on site treatment ni kuyuria atiriri hena bata uriku wa kuruta giko haha tugitware Kang'oki hena bata uriku wa kuruta giko haha tugitware Njiro hena bata uriku wa kuruta giko haha tugitware Kiambu kiagirirwo ni kwamba gutiritirwo o hau right there on site kiambe gutiritirwo hau nayo ni area imwe tukwariria na njira nene muno thina wa tabarire eno na probably tabarire ingi tugukorwo nacio cia kwariria horo wa giko niguo that is one the other one twagirwo ni gukorwo tukiyuria ni riri ni solid waste tuyuria tiriri solid waste ri ni kuri na giko kirauma thini wa manyumba macio riu yo ti waste water ni solid waste niguo solid waste ni riri ni giko kia mboga gia kitchen na tumaundu turia tungi tuothe no icio ciothe ciĩ thĩinĩ wa category ĩno ya household category ga giko iria tureta riu domestic waste kana iria tureta household waste na undu umwe
bwana ambassador ni junior gutariria hau kidogo niguo ni ati thini wa brot yothe ri urakari ni wagirwo ni gwiciria uhoro wa beans na beans ni riri twakire kanyamu ga concrete hahaja na kanyamu kau ri gakorwo kena chambers nigetha andu acio me thini wa brot iyo ri mahote gutariria atiriri akorwo ni indo iria disposable kana kindu kiria giothe kingibutha ri ni gikirwo thini wa chamber eno akorwo ni plastic ni gikirwo thini wa chamber eno akorwo ni cuba ri ni gikirwo thini wa chamber eno akorwo ni tubaratathi turia tungituroneka ri ni twikirwo haha nigetha ona ngari iria guka kurogota indo icio ri ikorwo ni irahota kuoya giki separately na ekoya giki separately na ekoya giki separately na ngihota guka mathaa maria magirire ete kudiliri ni tukweheria nginya munungo thini wa brot citu iria turaikara bwana koguo okorwo ni tucuba turia tunganagio guku na ngwici ni mbeca tugakorwo tugithie thiini wa gaikaro gako okorwo ni maratathi maikare haha iyo uguo ni gwagire gutariria bona ndo ona rakiririkana ona tugikura ni kuri andu twetaga maceraga matura-ini maitu metagwo cuba na ndebe cuba na ndebe okaga koiga atiriri ndirenda cuba na ndirenda marebe mundu ucio ukamwenderia cuba twamwendagiria cuba 10 na tukamwenderia marebe na mundu ucio agakua giko kiu giothe na giacoka kurehwo guku Nairobi Central Glass cikahura nguo ciothe ikaricycle koguo kwina kundu twagirwo ni gukorwo tugitwara giko giki na giko giki gitiagirwo ni guthie to waste na niguo bwana ambassador kugite ati gutire waste yagirwo ni guthie to waste thini wa tabarira ya gikuyu gwatheruka tukena ambassador Karanga tukena Martin Chege nio tukena urucini rwo muthi thini wa tabarira ya gikuyu gwatheruka ndi ya gikwira githomo kio muthi ni githomo mwaki na ndi yakiona ni andu ingi muno makiria maragithie na mbere na guteithika na githomo giki makauga atiriri gutire hindi megwitikira gikorwo gikiurira ro uguo gitamateithitie gicoke gikoithi niguo ongera ukorwo ukianiria na aria tukenao ataramu atukenao thini wa studio citu cia Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu no tumendo meri kugera kifugo 721 kifugo 311 ndozikana Gikuyu TV no turagithie na mbere gukunegereria mbeca tigire ati no atumaritwo Gikuyu TV utume kuri 454 no tigire ati no wakorwo ugituma maita maingi niguo ukorwo na kamweke kanene muno makiria ga gukorwo ukihotanira mbeca farita andu aria angi makoretwo magithie na mbere na kuhotana na tobe tuthie break gwa kahinda kanini tugicokereria no tugukorwo tugithie na mbere tabarira no ya Gikuyu gwatheruka koguo ndukae guthie kuraya.